webandla. Uma ibandla lihlelekile bazalwane liyalivula izulu kwehla izinto engafana bezingabe ziyehla. Uma ibandla lihlelekile bazalwane lithinta inhliziyo kaNkulunkulu azavule nenqolobane bengacabanga ukuthi kahle ngaze ayivule avulele ibandla ngoba ibandla lihlelekile. Bazalwane ngizofunda nje izwi ophethe iBhayibheli afundele lapho uMakhosi oqala isehluko seshumi bese ufunda uverse 1 wakhona nje uzofunda nje lapho bese nje ngiyakhuluma bazalwane emva kwalokho bazalwane. First Kings chapter 10 verse 1. Incwadi yamakhosi oqala chapter 10 verse 1. Inkosikazi yaseSheba isihloko. Inkosikazi yaseSheba isizwile udumo lukaSolomoni ngegama likaJehova yeza ukumvivinya ngezimfumbe. Isizwile thiwa le nkosikazi iQueen of Sheba isizwile ukuhlakanipha kaSolomon. Yayisifuna ukuthi ize izozizwela. Uma ifika kuSolomon fundela verse 6. Yathi enkosini yayiqinisile indaba engayizwa ezweni lami ngamazwi akho nangokuhlakanipha kwakho. Yayiqinisile indaba engayizwa ngawe kodwa sengiyibonele. Jesus. Uma ufunda lesahluko wehla naso kaNkulunkulu uzobona ukuthi yathi mayifika udumo eyalizwayo yezwa ngodumo nokuhleleka. Amen. Uma ufunda iBhayibheli into eyayenza bamshabalala eyayifike yayibona kuSolomon ayibonanga ukuhlakanipha kaSolomon kodwa yathi bayingene ethempelini. Haleluya. Amen. Yabona ukuhleleka kwethempeli. Bonke abantu babebamba ama-position abo. Jesus. Yathi mayibheka phambili yabona ama-worshipper abamba ama-position abo. Ingakayi phambili. Yathi mayingena emnyango. Ama-archers ayibamba ngesandla. Ezana angazi noma lapha ku-parking lot ama-parking assistants ayakhona yini ayathi mayithi park imoto makuthi ehamba ngemoto uyabona ismile kuma-parking assistants. Oh Jesus, uhlelekile. Hallelujah. Yeza la emnyango mayifika emnyango yabanjwa ngama-arch. Jesus. Oh Jesus. Yathi mayibanjwa ngama-arch ayoyihlalisa la ifana ihlale khona. Yathi mayiphakamisa amehlo afika ama-elder ehlele endaweni yabo. Oh Jesus. Yathi mayiphakamisa amehlo yabona abavangeli behlele endaweni yabo. Hallelujah. Yathi mayiphakamisa amehlo yathola abafundisi behlele endaweni yabo. Jesus. Hallelujah. Abasevibandla umuntu nomuntu mamuzwane wayekwiposition yakhe uhlelekile umsebenzi kaNkulunkulu. Jesus. Hallelujah. Akuncane babushabalala ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ufuna uhleleke. Oh hallelujah. Umsebenzi kaNkulunkulu awungabi le disorder. Hlala kwiposition yakho. Jesus. Yathi mayifika yabona decoration. Yathi nempha. Hallelujah. Sengiyabona. Jesus. Akusasike kuzwile sengiyabona ngamanye. Hallelujah. Jesus. uNkulunkulu wethu bazalwane uhlelekile. Hallelujah. Into ebalulekile engizoyisho. Hleleka. Hlala endaweni yakho. Hallelujah. Ngeke kube khona misunderstanding uma umuntu eyazi position yakhe. Hallelujah. Ngeke umhlabelela kahlala kumhlabeleli.
abahlabeleli into eyibonayo abahlabeli babethandaza mhlawumbe yathi bayingena yazi worship team dumisa yathi angikwazi ngubone lokhu abantu bathandazile amanxusa hlala endaweni yakhe Jesus. Hallelujah. Hallelujah. abakhokheli hlala endaweni yakhe Jesus. angabe ngabakhokheli bamzulu beyindaba iba nomntwana uma-adoptayo Hallelujah. uthi lo uzokhokhelwa yini mina Hallelujah. ngizobona kuqala ukuthi namhlanje akakhonzanga kahle bese ngibeke Jesus. eceleni ngikhulume naye Hallelujah. mntanami kwenze njani Hallelujah. nasihlelelile Jesus. uNkulunkulu izinto ayiphambani bazalwane ukuze abazalwane bethi senze disorder ine-order ayikho into enjalo ezulwini bazalwane Hallelujah. ingilosi ihlele endaweni yazo Hallelujah. uma kuhlatshelwe nomhlabelethu amakherubhi lapha esihlalweni amakherubhi azungeleza ini isihlalo i-responsibility yawo awahlali phansi umsebenzi walo ayasizungela Oh, hallelujah. ayikho i-disorder kuNkulunkulu yazi bazalwane le nto manje ithi khona i-disorder kuNkulunkulu nifanisa nani kuthiwa ngelinye ilanga-ke bazalwane uJosefa noJakobe uJakobe wakwabiza amadodana akhe ezowanikeza izibusiso ngelinye ilanga mewabiza amadodana wayesebona ukuthi uJosefa no nami amadodana ami ayasideserva le blessing ebaba afuna ukunikeza thina le blessing ayingagcini kumina ehlele nakubona wayesethi ake ngithathe abafana bami ababili angithathe indodana yami uManase ngithathe uEphraim ngibase kumkhulu wabo bazobabeka ibusiso thoma wathi bayifika kubo wafika wabeka uManase esandleni sokudla wabeka uEphraim esandleni sokunxele enzela ukuthi ubaba mebabusisa kube lula ukubeka izandla bamshabalala engageji ba ngoba ngasengathi wayeyazi experience yokugeja ukuthi ningaza nje umkhulu kokhona kwagejana Oh, Jesus. nathula ikhehla wathi mayise babekile ikhehla lathi masini bathandazela iphambanisi izandla Oh, hallelujah. left Oh, Jesus. saphambanisi Jesus. uJoseph was not also at easy ayithathanga lento lula wambuka ubaba wakhe wambuka ubaba wathi lento ubaba yayenza izona wathi baba kwenze njani wazama ukuqondisa izandla zikayise wayilunga izandla zikayise mawufuna uGenesis 48 bazalwane wazama ukulungisa izandla wayesethuisa wathi baba kwenze njani wathi uyise lalela mfana ngiyakwazi ngikwenzayo Hallelujah. yeke Jesus. ngoba kuNkulunkulu ayikho into ephambene lokucabanga ukuthi kuphambene kuwe uNkulunkulu akuphambene Hallelujah. lokucabanga ukuthi kuphambene kuwe uNkulunkulu njani akuphambene akuphambene uNkulunkulu siba naleyo nto bazalwane ukuthi i-order endlini kaNkulunkulu bangabiki i-disorder endlini kaNkulunkulu umhlabelele kazaza siposition yakhe yokuhlabelela nalowo kahlele kwiposition yakhe sonke bazalwane